igihe kimwe umugabo n'umugore bagiye muri pariki gutembera. Mu gihe batemberaga batangajwe n'inyamaswa zitandukanye bari kubona. Baje kubona rero inkende y'ingabo n'iy'ingore biri gukina binezerewe cyane. Umugore arangije abwira umugabo we ati, mbega inyamaswa zikundana cyane, urabona ukuntu zireba n'akana ko mu jisho, zinteye agashyari. Ati sheri, kuki twebwe tutajya dukina nka kuriya koko? Urabona ukuntu ingabo yatetesheje ingore, kuki utajya untetesha nka kuriya? Umugabo yumvise umugore we ariko aricecekera ntiyagira icyo arenzaho. Begeye imbere gato babonye intare y'ingabo yitaruye gato ingore yayo. Intare y'ingabo yari iri aho ngaho ituje, ubona isa naho inarakaye. Kurya intare nta mikino igira, wabonaga nta kintu na kimwe yitayeho, itanitaye ku ntare y'ingore yari iri hirya yayo gatoya. Umugore wa mugabo arongera abwira umugabo we ati, mbega inyamaswa zitagira urukundo, urabona ukuntu inkende zikundana, ariko intare habe no kugaragariza ingore urukundo koko. Neza neza wagira ngo iriya ntare ni wowe, nawe ntabwo uba unyitayeho, umeze nk'iriya ntare rwose. Umugabo gukomeza guceceka byaramunaniye, arangije abwira umugore we ati, ngaho fata ibuye ugerageze utere iriya ntare y'ingore urebe. Akibigerageza ya ntare y'ingabo yahise imukankamira bibi cyane, igerageza kurwanirira ingore yayo. Umugabo noneho yahise asaba umugore we ko basubira inyuma akagerageza gutera ibuye inkende. Agifata ibuye, inkende y'ingabo yahise irekura ingore irayishikuza, iyita aho ngaho irirukanka yurira igiti. Yuriye igiti yonyine itabara amagara yayo, ititaye ku ngore na gatoya. Umugabo yahise abwira umugore we ati, ntugahumwe amaso n'ibyo ubona, ibigaragara ko bikundanye mu maso yawe hari igihe mu mutima nta kiba kirimo. Hakaba n'igihe abandi uba ubona batuje nta mashagaga y'urukururano babonana, ariko mu mutima urukundo rugurumana. Isi y'iki gihe rero yuzuye abantu bagaragaza urukundo nka biriya by'inkende, ukaba ubona rwose rugurumana ariko mu mutima nta kirimo. Birirwa mu muhanda bakururana ubona rwose bakundanye, ariko wafata akabuye gatoya ukabatera gusa, buri wese yakwiruka akiza amagara ye, ntiwamenya aho rwa rukundo bari bafitanye rugiye. Iryo buye rishobora gusobanura ibibazo, reka baterwe n'ibibazo gato urebe. Amafaranga buri urebe, reka ubukene bubatera urebe, reka umugabo yirukanwe ku kazi, ntuzamenya aho rwa rukundo rwagiye. Kuri iyi si hari abandi bameze nk'intare, ariko ni bake cyane ugereranyije n'abameze nk'inkende mu bijyanye n'urukundo. Inyuma bashobora kugaragara nk'aho batuje, ariko imbere muri bo urukundo rugurumana. Nk'uko rero ubuzima budahora ari bwiza nk'uko bugaragara mu mafoto. Hari igihe ifoto umuntu aba aseka, ariko imbere muri we umutima wijimye. N'urukundo rero hari igihe bimera gutyo. Kuba umugabo wawe adasusurutse nko mu baturanyi bahora bakururana, ntibivuze ko nta rukundo agira. Hari abagabo bitwara nk'intare, abari hariya acunganwa n'uko iby'ibanze mu rugo biboneka, acunganwa n'uko ubuzima buborohera, agakora cyane akiyuha akuya ngo abarindire umutekano, ntimuzagire ikintu mubura. Uwo muntu rero umubonye inyuma wagira ngo nta rukundo agira, kubera ko uri kumugereranya na bariya bahorana agatoki ku kandi. Ariko ukurikiranye ibikorwa by'abo bantu neza, wabona ko ibishashagirana byose atari zahabu. Isi y'iki gihe rero yuzuye abantu bagaragaza urukundo nka biriya by'inkende. Mu maso ruragurumana, ariko mu mutima nta kintu kirimo. Mu gihe bameze nk'intare ni bake cyane, mu maso ntirugurumana, ariko mu mutima rwuzuyeyo. Akayunguruzo k'urukundo rugurumana rero mu mutima ni ibibazo. Byaba byiza kugira urukundo rugurumana inyuma, ariko no mu mutima rugurumana. Ariko kugira urugurumana inyuma mu mutima nta rurimo. Wagira urugurumana mu mutima inyuma rutagaragara, rumeze nka ruriya rw'intare.